Baš mene. Baš tebe. Pa toliko ljudi. Jeste. Eto vidiš. Sreća tvoja je ispala. Sreća moja. Hvala vam puno. A sada jedva čekam da organiziram let, da se odlučite u koji mjesec da dođete i transfer je u Turskoj i u hotel i sve i dolaziš na nedelju dana kod nas. Mi ćemo da ti sredimo najlepše zube. Nećeš moći verovati, pak ćeš da se promeniš. When Leah come to my clinic, she was very desperate, okay? I understand, first of all, she's very sad. She's not happy with her smile, okay? When you look at her face, you can understand she was looking for some different smile, okay? Her face, first of all, I check her face long, okay? She has a long face, but the teeth are very small and square. And the biting is not properly, okay? We have to change also the biting. What we did, we take it up the cross, okay? We cut with the laser the gun, okay? Like this, I want to make suitable teeth with her face. Long teeth, long face, okay? We make 2 minutes longer her teeth, okay? Then we change her biting. Because right side we take it out to the right side, okay? Because she cannot eat properly. She always eat with the left side. We change her biting. When he bites, now can also see her bottom teeth properly, okay? When I finish, I understand she is very, very happy. She called her friends, her family. I understand we did it. This is the success. When my patient is happy, I am happy. Thank you. Draga Lea, završili smo tvoje zube. Hajde sada da vidimo, da te pitam kako je ti bilo, kako je bio doček kad si došla ovdje iz Sarajeva vamo za Izmir. Pa, prvo je bila trema u avionu. Jel da jest? I onda kad smo sletili, gospođa Merima me sačekala najrado sa buketom ruža. Otpratili smo me do hotela i ona... Kako je hotel? Prelijep. Jel da je prelijep? Prelijep. Znači, usluga je vrhunska, sve, znači, na nivou. Hrana im je super. Pa to je baš ono najbitnije što se tiče hrane. Da, mogla dugo jesti zato što su bili termini ovdje za zube i sve. Da. I onda smo zakazali ujutro prvi termin za pregled i za snimanje 3D snimka. Dobro. I poslije toga smo vratili smo se u hotel i sutra dan smo opet otišli da se uzme otisak. Dobro. I klinika je prelijepa. Znači, doček na klinici i osoblje koje radi tu, ljekari su predivni. Doktor Ozan je specijalan, poseban. Jeste, što se tiče, brinu se za tebom, što se tiče i Merime i Ozana i svi doktori, svi su oko tebe. Vidio sam i ja, bio tu uz tebe. Uzmu ti strah jednostavno, to, jel tako? Trema je nestala. Eto, trema je stvarno nestala i baš mi je drago zato što vidio sam kad si došla da si se bojala. Yes. I sad si skroz opuštena bila, na svaki termine bila se opuštena. I to mi je stvarno, vidio sam, bila su panici. Jest. Pa eto sad imaš novi osmijeh. Da. Kako je ti je sada, kako je ti bilo prije kad si se smijala? Teško. Nisam se puno ni smijala. Zato što ti je bilo nezgodno? Ne, sad se samo smijem. Sad se samo smijem. Pa vidi. Samopouzdanje bolje, znači, osjećam se ljepše. Jednostavno se sam lijep sebi. Jel da? Se pogledaš. Jest, zato kažem, ovo što su Merima, ja hoću da se isto zahvalim Merimi i OG Smile-u, evo, Boga mi dragog, naježio sam se, stvarno, što su on to učinili, što su meni pomogli što se tiče humanitarne pomoći, a tako tebe izabrali za to, zahvaljujem se od srca, da je stvarno Bog sačuva i da još više bitne naroda ovdje, da još više pomognu, to nema šta, to bez riječi sam, a tako tebi su isto omogućili. I hvala tebi koji si me izabrao među 1000 drugih Balkanaca. Nisam samo ja, bila i Merima je tu, bio i UG Smile, tu smo mi zajedno gledali ko će, šta će, ko može pripasti u tim cijelime sve. I hvala Merimi Korn. Znači... Nema, vidi se da si stvarno presretna. Ništa. Eto to od nas,
Hvala vam svima i hvala OG Smile ponovo i hvala Merimi. Hvala OG Smile. Ljubimo vas i zapamte, OG Smile stvarno je top klinika.